Hadirin kejeng mi hakilat pathai khubor baki laingot ki riu rang ba ki bala pau bah kejela baki la ban long kum ki kertong ke Bharatiya Janata Party na kebenta ke election Lok Sabha House nam arja arpsau u presiden ke parti ulak kran syai bahadu menta kam syampat ladon kenu kejeng kran. Kini kirang ba ki bala pau kerteng hakikat tu kat nenteli kilat khubor ki kentop yo officer IAS ubadiru MLA Barim Jong Kemau Senram uba Himalaya M Shangpliang uba Mari Homkar kerang IPS officer ubadiru kertong ke BJP na 17th North Shillong bat uba Ernest Mauri. Habai keren pikilat pathai khubor uba Ernest Mauri ulayat hu balada ke parti ke benset ha u ban long kumu kertong ulong uba kloy ban buram ya katai karai jong ke parti. Kumno ban pengkaji ke parti. Ban pengkaji ke parti kumba fitip nila don kita ke Lok Sabha parbas kemiyong ke bapik ya ke Lok Sabha nila don konvener nila don ki tim member kumno ban pengkaji ke parti shwa mempoi ke election Lok Sabha ban nila don ru ke meeting mentakasni po kauti ke bahek ha ke bangiyong ke but septikaran kemud kini ki bapik ki polling booth committee apa ro ke state te nakaliang jongi mentang nila rai ke ke jemut bangin nang pengkaji shu ke parti bangin long pa ki belakre ya ki wai pat ki election ki baruan ro lara kadai ki MDC de kadai ka Lok Sabha pi ga kum presiden jo ka parti lara ka parti ka bensiat hanga lara ka parti ke ibet yanga nakloi manong tau kurto omrei bang ong bangan dinai ka decision jong ka parti